بکاندیدکردنا هیلاری کلینتن دموکراتان ریکۆردێک نو تومار کرد وان یەکەم ژن ji بۆ هەڵبژارتنên سەرۆکاتیê پێشخست. ڕێبەرên partiyê dibêjin mebest nebes هەڵبژارتنا خانمekê ji bo serokatiya Amerîka belkû هەڵبژارتنا هیلاری کلینتنە wek siyasetvaneka hêja ji bo posta serokatiya Amerîka. ji wilata New York ya ku mafin jinê lê dest pê kir, gelek giring e ku Hillary yekem jin e di hilbijartinên seroketiyê de. Karê wê yê giring ketiye di dîrokê de. Xemaekiya nûnerên Kongrê Demokratan ewa komarî nekevin koşkaspî. Em wekû Partiya Demokrat bawer dikin ku em divê bi xêratina hemû kesan bikin. Heta roja duê ya Kongrê jî piştevanên Bernie Sanders hevreke Hillary li demê hilbijartinên pêşîn yên partiyê nekeyf xweş bûn ji birêveçûna Kongreyê. Mixabin Hillary piştgiriya şerê li Iraqê kir ya ku nêzîkî 1 milyon Müslüman têda hatin kuştin. Wê her wisa piştgiriya guhartina rejîman li rojhelata navîn kiriye. Ew bi berdewamî piştgiriya xwe dide Musulmanên Amerîka lê axiftina wê ji bo welatên din ne heman axiftin e. Ez aciz dibim ku ew bêtir bi aliyê rast ve diçî zêdetir ji Trump demê tê li ser babeta Felestîn. Gelek ji piştevanên Sanders hez dikin ku dengê wan yê nerazîbûnê nagehta rêberên Kongreyê lewan piştî bifermî xanim Clinton hatî destnîşan kirin ew ketine navendên ragihandinê. 1900 delegeyên Bernie Sanders hebûn lê dengê wan nehad bihîstin. Lewma piştî dengê dawî em derketin derve û nerazîbûna xwe me diyar kir. او نه دخمدانه که ام دخوازین چه بجین آخفتنا من ناشته سر کامیره او خلق گیدنگ من آبهیزن او وکولیسکه که یاکو بره به وقت هاتی آماده کرن. سەرۆک ئۆباما و جێگرێوی جو بایدن و دەستنیشان کریە خانم کلنتن بۆ جێگریا وی تێمکەین وێ ئیشەف هەوڵ بدەن جوداهیە ناف پارتیە نەهێلن. پشتی کۆنگرێ دیموکراتان بفەرمی هیلاری کلنتن دەستنیشان کردی بە کاندیداوان ji بۆ هەڵبژارتنی سەرۆکاتیە نەڕازیبوونا پشتەوانên بەرنی ساندرس گەهشتە لووتکێ vê hêvanê ew li her cî kom dibin û wan dezgeha yan navendê ragihandinê kontrol kiriye. Îca nayê zanin ka sibehî rewşa kongreyê wê çawa be. Dexîlê şemo ji nav kongrê niştimaniyê demokratan li Philadelphia. تماشاوان هجا ام نها برای خواب بدین فیلادلفیا و هفکار ما داخل شمو یما درباره کنگره دموکرات ده آگاهدار بکه داخل کنگره پارتیا دموکراتی هین بردوامه گلا گوتارا بیل کلینتون چه بو؟ بله آرام راستی جی گوتاره گله گرینگ بو شویدی بیل کلینتون دایی پشتی هلبت پشتیوان خون نرازی بونو خو پیشاندانên piştevanên Sanders bû ku diyara ji kontrolê derketine piştî Sanders piştevanên lê Hillary jî kirî her ew derdkevin razî dibin. Bill Clinton bitir behsa Hillary kir ne tenê wekû xanima wî belkû weka dosteka wî di siyasetê de birêvebirina welatî de çikû xwe dizanî dema Bill Clinton serok bû ew xanima yekê bû ew di endama civata sînatoran bû ji bilî wê jî behsê hindê kir ku ev guherînên dinyayê dibin gelkî bi zehmetin û gelkî آلوزن و او بتنی کسی کو بکاره با وان گورینا بک براس درستی هیلاری کلینتون ابجا براسی جی دنگ کی گلک مازن هبوج بو گوتاره بیل کلینتون یا شویدی بله جلد داخل پروگرام ای شفت چیه تتکوی ما آگاهدار کی جبروی بله آرام دیارا سروکی امریکی اوباما براک اوباما ایشا و گوتاره بدا بریار اوا دیسا جێگریوی جو بایدن و هەروەسا جێگری دەستنیشان کری ji aliyê هیلاری کلینتن veş بۆ سەرۆکاتی ئەمریکا بۆ جێگریە سەرۆکاتی ئەمریکا تێمکەین ئەوێ پاخەvin دیارە دیوێ مەبەستاوان هەلچەندە بەری ناژی هەندێک ji گوتایەتوان هاتینە بەڵاوکردن و دیسان مەبەستاوانیایەکی ئەوە دیار بکەن چاوە هیلاری کلینتن هێژایە ببتە سەرۆکا ئەمریکا لێ دیساژی ئەوێ هەوڵ بدەن وان ناکۆکیین دناف پارتیەدا بتایبەتژی پشتەوانی ساندرس پشکێ نەهێلن یان کێم بکەن ji bo ku xwe dizanî ew piştevan niha derketina dê bêjin ku dengê wan nayê bihîstin û dîsan jî
ئەو دەبێژن ئەف شۆڕەشا ساندرس دەست پێکردی نەبەست شۆڕەشاویە شۆڕەشا ساندرستنیە شۆڕەشا گەلێ ئەمریکیا و دخوازە گۆڕین جواکی دیکە ئەو دەبێژین و گۆڕین جواکی ژێ خەڵکێ بە دەست پێ بکەن ئەو دخوازن بانکên مەزن نەمینن ئەو دخوازن کریا کارکەران بگەینن $15 di saetê da ئەو gelek diye wesa dixwazin taybet jî mesela kiriyan perê xwendinê zankoya li ser hikûmetê bidine ne li ser xwendekara bitin van tişta dixwazin diyar ev tiştine bitir di kongrê de naîne gotin lewan ام نزاين يعني دو روجين بين افشف وشفابيتن كودر شفادي ماي كبتن بترويتشي غورين تشي بن برنامج كونغري دا لي بغشتي وكو از كارم بيجم وي اوس جرانيا ويل سر هندي بتن كو اونا كو كيدنا في بارتي دا نمينن بله هفكرمت داخل الشموج فيلادلفيا آگاهی گهاند مجلک سپاس